za njega i on je u start mašini. Trka je puštena, Lampio Di Servio je poveo ovu trku, ali za kratko Meaningful izbija na čelu, Meaningful pa Princ Lučinski, pa Lampio Di Servio pa Quinado. Meaningful i dalje na čelu trke, Princ Lučinski drži drugu poziciju. Quinado je među vremenu izbio na treću, Lampio Di Servio drži četvrtu poziciju, Čegile na petom mestu, Meaningful i dalje vodi ovu trku. Princ Lučinski na drugoj poziciji, Quinado na trećoj, Čegile sada na četvrtoj poziciji, Meaningful i dalje na čelu trke, Princ Lučinski za njim, Meaningful vodi ovu trku, Princ Lučinski je odmah tu do njega, Quinado na trećoj poziciji, ali tu su Čegile, Lampio Di Servio, Meaningful i dalje na čelu trke, Meaningful pa Princ Lučinski pa Quinado, Distan Čar napada s polja, Čegile iznutra, Lampio Di Servio u barijeru, Meaningful i dalje na čelu ove trke, Princ Lučinski drži drugu poziciju, Quinado je na trećoj poziciji, iznutra Čegile, Lampio Di Servio s polja, Distan Čar, Meaningful i dalje vodi ovu trku, Meaningful i Željko Ilić i dalje na čelu ove trke, drugu poziciju drži Princ Lučinski, treći je Quinado, na četvrtoj poziciji sada Distan Čar, peti je Čegile, šesti Lampio Di Servio i dalje Meaningful vodi ovu trku. Princ Lučinski na drugoj poziciji, Quinado se i dalje dobro drži na trećem mestu, Distan Čar je četvrti, Čegile na petoj poziciji, Meaningful vodi, ali ne više. Princ Lučinski bio na čelu trke. Princ Lučinski na čelu ove trke, Distan Čar na drugoj poziciji, Distan Čar na drugoj poziciji, Meaningful pao na treće mesto, tu je negdje i Quinado. Princ Lučinski i Distan Čar sada stvaraju prednost. Princ Lučinski na čelu trke, Distan Čar na drugoj poziciji, Quinado na treće mesto, ali krenuo je i Čegile. Čegile je krenuo, sada je na četvrtom mestu, Čegile četvrti, Princ Lučinski vodi trku, Distan Čar na drugom mestu, čini mi se stvaraju sve ubedljiviju prednost. Princ Lučinski i Distan Čar bila su u pravcu, na čelu trke Princ Lučinski,